کوردستانی و به تایبەتی لە دەڤەرێن سنووری تێن کرێن لە ستۆدیۆن مەل باژێرە زاخۆمە میێوانداریە هۆشیار فەریق سەرۆکێ لیژنەیە دیڤدا چۆنا زیان پێکەتیên بۆردمانên باڵەفڕێن شەڕیên تورکیا مەکریە بەلێ کاک هۆشیار ئەف دەمێتە باش بەلێ کاک هۆشیار وەکو یادیارەوە لیژنەیەک ji بۆی li dîvçûna ziyan pêketiyan pêk aniye karên wê lījneyê geşne ku derê بەڵێ زۆر سپاس ئەف دەمە و هەمی دەمێت te û bînerên berêz û xweştevî baş bîtin civata parêzgeha Duhokê li roja 24/8/2015 وەکو ئەرکێکی خۆ زانیە ve ku biryar hate dan û pêkînana sê lijnên berwext yanî demkî ku seredana wan devera bikine ve ku ew deverên hatîne topbarankirin we ziyanib xelkê deverê ketiye ji encamê topbarankirina firokên Tirkiye bû serbaregahên PKK li gore yasa jimare sêya ku civata parêzgehên Herêma Kurdistanê ku civata parêzgeha Duhokê dîfê yasa hekenê madeyên 6 birga 14 ku sê lijnên berwext pêk înan bû wan devera ku seredana wan devera bikin ev lijnên hekenên demkîne lijnek ku bû devera Amêdiyê we lijnek jî bû devera Zaxo lijnek bû devera Akirê em ev her sê lijnê hekenê dest bi kar bûyne ve ku lijna Zaxo ku ya demkî me seredana her du nahiyên Batîfa û derkarê kiriye bûyekê ku ji nêzik haydarî rewşa wî xelkê bên ku ev ê li ser gundê xwe dijiyan evên ziyan pêk heftîne ve li roja 27 heman mang meseredana nahiya Batîfa û derkarê kiriye me di kombînên bêjin cuda cuda gel rêveberê nahiya û cihên peywendîdar encam dayine bûyekê ku Piter haydarî rewşê bîn paşan me wekû lijne seredana gundên ev gundên ku ziyan pêk heftî ve her bêgire ji Qesrokê ji Deştetexê û heta tê tedgehetene ve gundên Sinûrê nahiya Batîfa wel devera Batîfa jî bêjî nahiya Batîfa me seredana gundê Keşanê kiriye Şîlanê kiriye Şilînê kiriye we ev gundê tekenê we hinde gund ji vana midvêt bû cenabê te û hemî bînerên berêz û xweştevî jî rabgehîn me ve ku me ew derfet nebûye me neşiya seredana wan gunda bikîne ve çünkü topbarankirin ya berdewama û ev gundên hekenên ser Sinûrî ne wekû gundê Nizûrê Sîlê Ekmalê Heftanînê û heta çitine derê we şêweyekî giştî eva ku me lijna demkî seredan kiriye ve me raporta xwe li çardey vê mangê her sê lijneyên demkî me raporta xwe pêşkeşiya serokatiya encûmenî kiriye bûyeyekê ku biryar hatiye dan ev her sê lijnên hekenê kombîneka hev pişt bikine ve piştî cejna qurbanî bûyekê ku raporteka êkgirtî an ku raporteka her sê lijnan bibine ve ek raport û ev raporta hekenê jî bi poxt bi têr û tesel ev ziyanê bi xelkê deverê keftîne ve bibine raport û we bêne ve tomarkirin û bûyekê jî ku her bêjîn encûmenê parêzgeha Duhokê biryar daye ku demê ev raporta hekenê bi dîmayîk bêtin piştî dengdan li ser bête kirinê ku bi sê çar zimanên serekî Kurdî Erebî İngilîzî Tirkî bêtine ve nivîsînê we bête bilînkirin bû serokatiya encûmenî wezîran û cihên peywendîdar baş kak hişyar li dîfan lijnên ku civata parêzgeha Duhokê pêkaniye ji bo wan deverên ku bordman berketiye yanî di niha de kîjan dever zêdetirîn zerer pêketiye یا خویایە ku bêjîn deverê Sinûrî hemiyan zarar pêkeftiye belam devera Amêdiyê ku seranserî Kurdistanê bidîtina me heta nûke ku seranserî parêzgeha Duhokê ku mezintirîn zarar bi devera Amêdiyê keftiye ve her bigire ji nahiya Kanî Masê Şêlazê Dêrelûkê Çemankê û heta tê de derê belam demê em bêjîn mezintirîn zarar ku devera Amêdiyê ketiye ve ev wêkê nagehînit ku zararên van deverên dîtirên kemîne bû nimûne eger tu bêye ve سری تماشای قضایا زاخو بکه ضررکا اکجار زور مزن بخلک سنوری کتینه مالو بجین مالو پازی خو رزید خوب جهلاینه و اف خلکه که هکنه جی جیاروانا چل سر پازی بویا چل سر بجین ترشو توال وانا بویا و چل سر باغ و بیستانت وانا بویا و دم جیارات سر تشتکی بیتونو توی بجه تیل اکید کو ضررکا مزش لای بلام تشتی خوشبختانه و سنوری قضا زاخو زیانین گیانی نبوینه و دور آمیدی کمد بریندار هبوینه و باشه جناب تا بحثا اویکی کر کو جانا خلکی لسر رزو باغن ولاتیانه یعنی رزو باغن وانجی دنادا جبرتو بارانه شوتینه ده چه بوان هیتا کرن کو بین قربو کرن
بله درباره جناب te بحث کرد کو ضرر زیان به کو وان گنده سنوری کتینه بونمونه و کو ناحیه و کو باطیفا پتری 84 بیستان خلقی تا کو روژا مراپورت آماده کری تاوی روژ 84 بیستان چلکه پرین بجینین گشتو گذاری پتری 10 خوانین خلقیش ناف چوینه و پتری بصدان دونمین بجین مرعایت گنده برکتینه بالام یا ما وکو جواتا پارزگه ها دو که کو امنینرین راستقینه وی خلقی هکنینه ما وکو ارکی خو او بویا مسردان کرینه ما راپورتین خوین تیر و تسل de puxt که و بویی که کو هف گیری نفرسی راپورت تکنه بلین که این بو جهیم پیوندی دار کو بویی که کو اف خلقی هکنه ضررمند بیتا قربو کرن چونکه اوا افرو کب سری خلقی متیت نه یا افرو کب تنه بویا بلکو بیشین بو مای چند سال کابی بو مای 2 سال بیا و کو خلقی مرحل بی پشتی پروسه آشتی کو دست بکریه و ترکیه و دناورا ترکیه و هیزن پککی دا یان بیشین دورا باکور بویی که کو خلقی کردستانشی خوشحال بیا و کو بشیت با آرامی قصه سرگوندید خوب کتن بلکه گلک خبیه و نافشار داد جیا و پشتی پروسه آشتی دست بکریه و قصه گوندید خوب کر بیا لی پشتی بیشیم دیماهی اینا پروسه آشتی کو جارکادی تری خلک مکتیه و لیکیه دا و دیسانجی نشن قصه سرگوندید خوب کنه لورا افروکشی برای بله کاتا یعنی حتی نه تو کسک نه تیا قربو کرن او کسین کو زیان برکتینه هشتا نخیر هشتا کو بیشین و کو حکومت سلطه تنفیذی سلطه جبهه کار لسنور بیشین او لجنا کو ما چاف دیری کریه و مسردان کریه و هر دو ناحیه باطیفه و در کاره و آنا جیوه کو دا صلاتا جبهه کار کو لجنین خوب بکیناینه بو کو سردانا دوره بکنه و لجنین تخمینی بوینه ما جیوه کو جواتا پارزگاه ها دوی که برکی خو زانیه مسردانا وان دوره تکنی کرینه و او زیان بخلکی کتینه و متومار کرینه و پیشکش سروکاتی انجمنی کرینه و بریال سرهاتیه دان که هر سی راپورتین هر سی قضایا که بینه گرتن و ببینه یک راپورت و بینه بلند کنن بالام نافبر دو قوساش دا که ما راپورتت خود درگه کلایه وکری چنکی روزانه تو باران کردن هزین بیشین فروکن ترکیه بو وان دوره تکنه یا بردوامه و بیتن کوزیان روز بو روز زیاده تر بیتن هر وقت دنگو باسن هوایم برز و خوشتویش دو اشارت به یکی که کشویدی تریجیل سنور ناحیه کانی ماسه تو باران کردن هزین بیشین فروکن ترکیه بو سرگونده تشیشه و دیسان قمریه یا بردام بو تا درنگیشه باشه کاک هوشیار یعنی کی ده وان خلقا قربو کرد حکومت ترکیه یان جهرما کردستانه جاره قربو کرنا خلک یا پیتویا کو چونکی ام بیشین کو و کو حکومت هرما کردستان ام دی راپورتین خو حکومت هرما کردستان بلنکینه و دیسان ده بو قنصل خانین پیوندیدار جی بلنکینه و بلام تشته مهم الدفمه کو و کو بیشین نینر خلک اف خلک هکنه بین قربو کرنه و اما اف مسائل دیتر دی ترک قربو دتنه و یان حکومت هرما کردستان دتنه و هنگ دمین تل سر است حکومت و حکومت و داخازلوی جهیب کتنه و جه کو ضرر دیا خلک طلبا بیشین تعویض الوانا بکتنه و اما یا ما ام ده داخازین وی خلک هکنه بلنکینه و بو جهیم پیوندی دار کو بین قربو کرن باشه کاگوشار یعنی برا او پاره کو بو قربو هاتیه یعنی هاتیه دیاری کرن چنده یا نه یعنی تنه پشرا ده حکومت میکانیزم که دانه نخیر حتی نو که هیچ شک نهاتیه چونکه اف قیرانا مبروکت دا در باست بینه و یارون و اشکره که بلامن رازگو بینگل خواه واقع بینانه بینه و نبتنی خوش که بو خلک بشینه و افروکه که بچیان حکومت دا درستاهینی نه که هر سرمانگی موچه خلکه که بدتنه و بلام اف خلک ضرر شی پی کفتیه و دویانک چونکه ام افروکه بشین چیان مدانینه یا بار حکومت گرانه یعنی پشگو باوشنه بلکی دویا اوان بردمانا جی باره خلکی گرانتر کری یعنی دنها دا خلق بره خوب که یعنی برهم انوان رز و باغ و بیستان انوان شوتینه یعنی او پاره کو ده استفاده جب کن ده ای سال دا یعنی به طوپه که بالافره که ترکیه جناف چه
بله من پیش وقت گوته جنابت جین و جیارا خلک بله اف خلک که قصد سرگندید خود که تبونمونه کسی که چند ترش و طوال بخو بر بیتا و آواگیزه یا بر بیتا و نزوره یا بر بیتا و کشانه یا بر بیتا و پرخه و هر جهه که بر بیتا و جیاناوی یعنی بشیم بر همه کو او بر همه بویش پازویت تنه کو جیاناوی سر هنده بویه اجاره کدی داره دو پاتت که من دست بکشی گوته تا کو اف ضرر بخلک مکتینه و نبتنه ضرر مادی بینه و بلکو ضرر معنویش بینه و افروکه وقتی نکتنه حتی گنده که رزو بیستان کسی که نهاد بیتا شوطین جه افروکه وقتی نشید بچتن بیستان خو آف بدتن او بیستان هاتیانه هشک جید بیتا دروی انجامی نه ایلا بیستان هاد بیتا صوتن وقتی بیستان من هاد بیتا صوتن بلا من نشیم آف دمجی جه انجام هشکاتیا کو اف بیستان هکنه نه تا آفدانش یا بیستان هش ناب بچتن و اف بیستان هکنه کو مصدر رزق خلکی بویا و خلکی ما من بحث کر بو جنابته کو و پازیجی خداند کد بخو چلی کریه بخو عالف کریه افرو که عالف خوب جهلایه و حتی پاز خوش بینت نه و سرگنده خوب بینت و بو گنده کی دیتره بو دورکا دیتره او عالف و درامت کو بو حیوانات خوشی پیدا کتن اجداز دایه گلو چی خدام بکتنه باشه يعني كواتا اويكو نشتن رخو يعني رزو باغن خوشي افدتن وهشك ببن بهمان شيء اوينكو باغن وانجي شوتينا ديبين قربو كرن يان بریار قربو کرنه بارس کو بریار قربو کرنه دمین تنفع بو حکمت هرما کردستان بو آن جهت پیوندی دار اما کو چونکی ام بیشین و کو جواتا پارزگاه دو که بیشین دا صلاتا کا چاودرینه و امرینر وی خلکینه و ام دا خاصا ماف وی خلکیت کنه اما بریار قربو کرنه او دمین تنفع سر است پارلمان کردستان و دیسان سر است حکومت هرما کردستان و ام دیسان جی دا کوکیل سروی که کین کو اف خلکیه کنه به تقربو کرن بله کاک هوشیار یعنی جنابت سروک لیجنه لیدیف چونا زیان پیکتیانی سروک فراکسونا پارتی لجواتا پارزگه اندام جواتا پارزگه یعنی هون جنابت بحجوه که کر کو امده وان راپورتان جبوی آلین پیوندیدار بلند بکن یعنی ول دیفچون لجم آلین پیوندیدار مثلا وقت سروک حکومت کریه کو لز بیتکرن قربویا وان ولاتیان بیتکرن یان برپاره کی ترخام بکن جبوی قربویا وان ولاتیان دمه کو تو داخازا ما فکی بکه و بو چبو پارزگاه تا بیتن چبو خلک تا پارزگاه دو که بیتن دویا خالا ای که تو دیف چون اوی که بکه و چه ضرر هاتیا کرنه و چه زیان بخلکی کتیه و اف زیان تکنه بین یعنی اول کی جناب تو بحث کردن ضرر و زیان حتی حد کی هاتینه دست نشان کردن اویت هاتینه دست نشان کردن اول دیف چون کریه کو یعنی چنه بیتن بین قربو کردن بله ما اف دیفچونا ما کریه و کو او ضرر و زیان ما تومار کرینه و من بو جناب تا بحث کرل 14 و مانگه کو راپورتین هر سه لجنه هاتینه خواندنه و بریار هاتیه دانه کو هر سه راپورت تکنی هف بگیرنه و ببینه یک راپورت ولی بویا بشین بهم ودانا جشن بوی که کو بهم ودانا جشن بدی ماهیک بیتن کو اف هر سه لجنه تکنی کو به سروکاتیا چگیرا سرو انجمن پارزگاه دو که کد کمبینه که بشین انجام بدن و اف راپورتا هکنه ده ایتا حاضر کردن و بیتا پیشکش کردن بو انجمنی که بیتا بلن کردن داخازین بشین داخازا قربو کردن بو خلکی هکنه بیتا کردن بله هوشیار فریق سروک لیجنه لیدفچون زیان پیکتین بردمان بالافرین شریان ترکیه با سر دورین سنوریان هرما کردستان الاستودیو ملباجر زاخو گلکس پاس